Ал чыгарманы Сейдигом айыл өкмөтүндөгү номер 9 Жалал Асанов орто мектеби аткарыптыр. Ошол чыгарманы да көрөлүбү? Көрсө көрөлү балдарым. Ey жолоочум, неге байлаңыз? Жакшы элесизби? Байлаңыз, жабылып калган турбай, о Кудай. Жүрүңүз, мен үйүм анча алыс эмес жерде жайгашкан. Асел, үйгө мейман келди. Buradagıday baktılığı yaşayımız. Sana söz verin. Asil. Yok İlyas. Sen benim suyun yuvağında baktay almadın. Biz eni kayra birge bol almayız. Oşondo enge kayrılıp gelmedin eken. Keçiretelerim o İlyas. Men seni kütkün. Güdörümüzün önce kütkün. Emi bizden yollarımız takır başka. Emi menin yolun başka. Biz emi kayra yolukmazsız. Asel değil. Asel. O gayran ısık göl. Isık gölüm. Ömür boyu ırdalıp ütmesirім. Bari dala soğuk güdöy. Bir gana Aselim жоқ жанымда. Armandı ömrümdün kübösü. Isık gölüm. Sarı jeyek. Kögaydın gölüm. Seni menen koşa alıp ketsem bolor ele. Бирок сүйүктүү кишимдин сүйүүсүн алып кете албаган сыңары сени да алып кете албайм. Кош сүйгөнүм. Кош кызыл жолук делбирим. Бактылуу бол. Стресс.
Мен көлгө жалгыз келип байыралды, тургуздум махабаттын пайдубалы. Жаштыгым татал жолдо жаның ишип, долоңдон канатымды кайрып алды. Жаштыгым татал жолдо жаның ишип, долоңдон канатымды кайрып алды. Кумдан көп биздин күндөр өткөн. Келердин аман болсоң да бир көксөң. Азыр мен жалгыз учкан акку болуп, баратам бакыт издеп Памир көзүнө. Азыр мен жалгыз учкан акку болуп, баратам бакыт издеп Памир көзүнө.